Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi su wari ano wapura lakchare. Ngasi ki wari sidi Australia da thokiba wari ni. Ngasi ki wari se mayam na su thaina taram dogo male news su all over the world sigi news se yam thina kanu tawgi bane hadi yam na angak pathopagi sigi wari se yam phawgi bane. Wari kanu se thodok se Amsterdam aina lower Australia da laiba amada thoki bane. Noma kano Joseph Fitzl kaupagam amaga aduga Rosemary maigi nupi maigi macha nupi ma missing report obalak ba haidi thiba phangre mayum halaktre na halak duga mai macha nupi gi maming sina Elizabeth kawi Elizabeth se April gi tang taruk 1996 ta maza pop ne aduga maze sei trauma subudagi waiter gi hadi waitress ki course tawraga kholaga mase adwaina dugumba food service the hospitality industry da changna ba khona ba mase adumaina tawba nupi oibne do mana mangi sina chahi trying pan surakan da mama mapa sina mase haina mayum halaktre thiba khangre na hadi moigi police report to bala e laaga karamaina moina details hangbasida Masi Hanasu, mana chahi drama surapada, mayum dagi amuk jelura mal, mas mayum dagi amuk chien gibadagi, tiba pangdre na moina tawag police na amuk complain tawri, tawgi mana chahi drama surapasida. Aduga police na maze pangbadagi, maze Vienna da adagi mapam, namoy Austria gi mapam amada pangbadagi, pungani muk tawraga, laiba mapam amada, masi lairambadagi police na por aga mas mayum da sinaki. Aduga hantak da amuk mangkaya na amuk mana chahi trying pan surak pasida kano taw lai 1984 mana chahi trying pan suda ngari kan sidani hojiki magi mangkaya na mama pana thiba lai ise police su moina koi thiraga moigi neighboring moigi town jingda city jingda thi pje phangdre moise koi hange phangdre ado Joseph na hari je magi sanu pise koi cult haina koi group kumba kanan umgi makada group ama yauba dugumba cult kumba ma yauram dong male duduna masi sin giba male khole na dumaina high police na moina dumaina police ta moina dumaina mapasina Joseph na high bidagi moigi ngasagi police inga thiba phangakta bidagi moise dum magi case dum thiraga su dum leire doga tha ama leira kansida Joseph ka Rosemary ka se lae among kano sida police da laaga hantak sina note amal puraga lae chithi ma pairaga lae adoga chithi sida chithi se kanan tharai no haira kano kanan tharai no na hangma matam da moina haise Elizabeth na tharak pani ma se asumaina mayum da lightning dre moi gi lightning dre na mayum da gi chele adoga ma haina kalta ma yaure adodu ma thirakanu nang thira agadi ai countries ai moigi Australia ge countries thadog ma atopa country da chakani do na ma thira anu kholano ai sumaina friend amaga lairaga ai kalti aure khole haina hai na chithi ama puraga lai police da adagi police na chithi je para kan da ma se kari no ne na moi je khallaga hoi do phare do maigi mama mangati na ba maigi moigi neighbor sing mai mari mata sing de su question je hange khot ke na police na questioning to batam da moigi interview lo wasida kano sina hai moi mama na bi mai tinaba mai mari mata sing na hai se Elizabeth to di amna koigi madi mana kalti yauni hai bizam thaja de khote karamaina yaw mai yaw doino adugumba kano dam interest yaw na te ma kal se kamai to we bu khanga moi yam thaja de khote mana do maina chili do kholi do na loina khumak padagi police chingnaraga adudi amungtang haya magi background amungtang di thigat ke mana sumaina mayum dagi mangre se khotrize na police na thigat pasida moigi kano se Elizabeth se moi machimanau tarieta magi kano machimanau tariet ki manungda masu ama nupi ba boiler me munupa ahum nupi mari pokpajani moi imung se poga Joseph se electrical engineer ma oi mas yamna respect ba moigi neighbor sing na magi thabang mafamda yamna respect ba nupa ma oiraga huziki Rosemary city housewife ne aduga moi paisa nungsa yam pairaga well to do family oraga moi property ka mayam lay yum mayam ga tawraga mana bharaga santo oga du maina tawba imung ne ado magi outer da di mayam na masam na mabuk phaba yam kind oin ui ado police na thijala matung da di Joseph se yamna kai tare yamna sathiba koi gi yam thina authoritarian oiba
koi kano phuba chaiba tawba mai imung manung sida mana da dhamka tawraga mana haiba indradi kano leibi yaroi kholoi kaina dugumba yam tawba nupa oiler me aduga masina tabak halakpa je moi mayungi mi jing je tabak tawrom kai kai jing pulap ka lepaga hekta ki raga maundagi lot na ba kai Joseph tagi lot pa khot pa am taw buzani aduga masina hekta la aga mai gi mutse koi sound ga la di ekta phudabi mai nupi ge je ekta phudabi khot pi ai de mingon de ta taina bam khang raga imung manung da la ga ekta mana la aga du maina taina ba khot pa taw buse Rose kanosina Elizabeth se khatane ba mangon da stand up tawri jadi mapa se ga khatna ba mapa se na phu ba chai ba khot pa taw ba sida ma khatane ma na stand up tawraga ma marei tong na ba yam toin na ju khatnai hai anam ba matam da kanosiga Elizabeth se ga mapa se ga adoga mapa se na punishment oina ta phudha bi machi manau su yauna Elizabeth ga se yaura phudha raga adoga koi weeks kaya kaya bogi ma tina ba mama ni jinguna handa ba yum dei ma pan thon da bi du gum yam na taw ba mai kan oi le me imung oi ram ba za ma si zo amuk hana zo mu chin gi ma yum dei chi lu ra ba ni na haujik su ma yum da lening dre na chen bo oi ram ni na police na khallaga moi na khali na sidi koi na investigate taw bagi daka ta dre sidi moi gi family gi problem ni do na ma zu chahi trying pan sura bani na adult oi ra bani na ma zu ma na chakhi oi ra ngani na moi na case adu maina leiraga Elizabeth ki ma pause amata ta gi dre ta droga chahi amma mu magi karimbo khadi magi pawam ta da police na magi case thingjan hadi khumjan gare close to gare hadi kana dre na moi gi hujegi ke aduga thogdok adu matung da thogdok ama thokani thogdok sida la hujegi thogdok je thok pasida ngasai gi kanogi Elizabeth ki case amung nau na mu hangaga asigi thogdok se hector world news every newspaper the media da yaudoi haidi sigi thogdok thoi sina April ki tang trying pan 2008 sida chahi kun mari gi matung sida chahi kun mari ki matung da thogdoi ni Elizabeth na mangi ba chahi kun mari matung sida April ki tang trying pa Trumpan 2008 sida Christine gauba nupi macha ama pukhala e doctor da pukhala aga nupi se kano tawre unconscious ore hadi gyan ta dre duga ma se khoi seizure tawdana aduga ma se mai skin ga se ta khoi gi na pelo be di khoi skin je ngau basida henman dana transparent ga oina uraga aduga mai kidney ga lungs ga failure ga oiraga lakpa sida doctor sing ma se induce coma da thame adi moina coma taw da di ma ji recover to nga maroi na induce coma da moina thame adu duga ma gi test mem taw basida kari da nari no karama kai gino mana hadi chahi su amna no ba nupi macha sida kai gino sumaina nau na kan to rise ana ba se kai da gi nari no na moina test am taw basida ma gi report se normal loi lakpa sida doctor sing ju hadi matha sare ne de khara mai na mai gi jibo tawri no kholi no moi je gyan ta ga amsu khara ga hena mu test taw basida kaimbo report se loina normal lakpa dagi moina khali se adudi magi anaba se genetic gumbagi laina oiram dong mali aduduna magi gumoigi kanoda database da hadi doctor mayange database da yenge aduga internet moigi da login tawraga yengaga mase mana pokhi bagi da magi problem lai bra moigi genetic moigi family gi kai history da kai yawe khot kena magi huziki Christian gi maming je hapaga yeng basida tholak tre nupi se ma nupi se ki maming je yawrom dre yaw dab se moi maming je spelling ga je on tho phanam on tho kholaga moina phanyam moi gi database da thi basida tholak tab se gi moina hai kari gi no asumaina nupi se ki kamaina database amata yawdri no mai gi data amta kamaina yawdri no skan mo sida koi gi system sida hairaga moina atopa amu moi gi hospital gi nata ba atopa amu moi gi tonga na koi gi amu he na mu thi ba ya ba lai male aduda mu mai maming se hapaga amu thi ba da tholak tre al moi hai je tholak tam ne sin pi se ki id zum ta leite thos thol ma je mai gi kano se zuma po e khole hai ba gi entry zum ta leite khara mai tawri no kholi no da khalaga moi adudi moi ma ga lakmin ni ba nu pa si da hang se na mona la ang sai gi ma ga lakmin ni ba nu pa si da hang ba si da nu pa si na khumning da boy tawraga tawle ne adagi di mana noi smaina family gi history leibra khotpra ana ba leibra ma je karam kan da po ino ma gi database ka maina yaudri no kholi no du toina da toina na police na koi kano sina doctor sina moi gi nurse doctor sina hang basida nupa se kai sauraga
doctors na machin ga TV yam thina abusive oiba adagi di mana dai moi question hanga agana khaji khaji khakhum maga loina makhum da bi khota bi tawdagi doctors sing chingna badagi mai si bukarai dagi por ibnu pinu chingnare mon police ta phone tawre dauraga sumaina tawi khole na police haibis da police lak toini la akan sida nu pasi kana oiramge haibada masai gi Joseph ki kano Joseph Fitzl jo lem doini Elizabeth ki mapa aidi ngai mangi nu pisi gi mapa jo oilerame adam police na kana no kamaina no nang nu pisi ka sinu bi masa kana no khopano na hang basida Joseph na hari je mana thongang do matam da nongan bai thongang do basida magi thongjing pan sida mana mapun sida udri ba nupi macha ma kanu tawraga hippaga lerame kullaga aduga mai gonda note am yaurame note sina mai gi macha nupi mangki ba Elizabeth to adugi note oilerame note sida mana iri se asigi nupi macha je Christian gawe a Christian gawe ma ai gi cha nupi ni nangina nasu nupi ni ma se kana nare ai laying ba ai se laying bangam dre magi yeng ba ko pangam dre do dana no yem doctor da bubi raga yeng wona haire e khole adu khatani adu dana aina porak pani doctor dana haibidagi policing jina adu di ma se masan pi je kadai de lei kai de lei khole habigi pawdo amta harak da bidagi police na hai jinu pi je nupi macha se hujiki naraga lei se kanna ba hona bada Elizabeth ki da karam tarani adu dana Elizabeth se thina khoina thi ba jo phangdre khoina Panam kano thire phangdre do na mangonda direct media da hadi hire ga haizaraga ma la o ma police la o doctor la o do ga machanu pizigi thawai sem ta kanna ba na hire se na moina news ko hi media sida direct Elizabeth sida police na haizare haidi nang la o hakolo na sanu pize yam serious oire nare la o nang na la aga nang na sini hire ga di ni nung mai ana ba ko do hire ga di akoina mase doctor na sumase kan manga maroi la o kholo na adumaina mase kan tawre police na media sida hai bedagi adu hai basida moise lucky ore hapta ma leraga kanu se lai sai Elizabeth ka Joseph ka se lai lak basida doctors na ai nupi je Elizabeth se uba da su masa nupi do ka chamana na skin je hekta ngau ba hai je ngau man na koi kai tarin kuchu comment kam ta thok traga mai gi skin ge je koi gi singli na ori ga loi na uba da chen ba khot ba ai pura transparent ore ma mai gi kanu je mai gi skin je chamana na masa nupi si ga tawraga lak pa da sai doctor sina kanu da police ta haire asmaina mangi ba nupi do lai khole na mo report taw da gi police jo lai police se la aga police na ye masda Elizabeth se sahi haidi ma se 40 something oidoba nupi ni adu bu ma se pura akhoi gi 63 mu ka suba nupi ma laga pura makom ngakta hauraga masagas mayang ikang aga aduga ki thup kirum ga tawraga sai mai skin ga to loina mak transparent ga oiraga we gi ka no singli ga se loina ura bane ma se u ba police sunga e dagi doctors na ma kanu sida magi msanu pigi ka sango na ka pusan basida pura khoi gi khoi gi kai tai taw bungam da ba yam ki ba khoi gi mareng mun ga jel na sondharaga ki raga mdagi eye contact ka je amata doctor ga taw ngam da ga msanu pi da hai petang yenga ga leiba msanu pi sida ma kari na gi khot ke taw je amata khumdraga ma je peri thokraga ma gi sai gi Joseph ki mana ka changa pham lai gare adagi kanu sina doctor sina police da macam pise kanu se Elizabeth se kanu ma to ma lem khara chingni wa som tangang de hang bada sum to khumde no yam ta kan to wi kholo na to bodagi police na Joseph ka Elizabeth ka je interrogation to ba mo se puraga mo thamba se da Elizabeth da hang ba se da dum khoi gi non tharaga mi ge mamit ka yeng mangam da gai ma se amna ki thop ki rum khange khoi gi kari hai tare ne minaga mangonda kanu tawrakani phurakani chairakani ka haibai mawonga tawraga pung manga interview mai interview si lore police na mai interrogation questioning tawre pung manga tawdagi moina hai se nang kari haidi kari da nari no kholin no kersin je nang haidragadi nang oina kayumba kersin je si pa thokpa tawragadi nang oina jail da laigani manslaughter da nang na haina section da badagi angang nang na cha je si ni kholin nang na jail da lairani nang kari no tadi hairo kholo Elizabeth nang kadai da larui no kholino haina hairak padagi Elizabeth na kina makon pik na aina man je source ang na kondharaga ai haige do noi promise to mai mapa do ma punsida mohana maga haidi mamai unada ba maga su teng thengna da ba adu do noi promise to ga dai haige na haibdagi police ju
ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯏꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠꯅ ꯂꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛꯐꯥꯎ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯈꯠꯇꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯉꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯗꯦ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯐꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯦ everywhere ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯏꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯏꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 12 ꯁꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯑꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯐꯨꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯠꯅꯕ ꯃꯄꯥꯁꯤꯒ ꯈꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯉꯝꯃꯛꯇꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯑꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯑꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯍꯤ 35ꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯀꯤꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯋꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯂꯤ 1980sꯇꯗꯤ ꯀꯣꯜ ꯋꯥꯔ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯝ ꯁꯦꯜꯇꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯍꯤ 6 ꯆꯪꯒꯩ ꯃꯥꯅ ꯕꯣꯝ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 19 1984 mana kano se Elizabeth da haina kano tau lo ai help ama tau lo kholo na mana mapasina Elizabeth basement do kumthar ona kaudare ado Elizabeth zu aidi mapa na thong mapan ga da last oina huziki thong je palakanda huziki bomb shelter je magi huziki bomb gi shelter sare se loi doi ni ko ada masi zu lai mapai mateng pang bagi da mapasina nang thong do pairo ai maning lom dagi manung lom dagi screw to ga palake kholake na Elizabeth na thong je smaina pairaga lai ngai sida khanghauduna mapasina khoigi tawel achotpamna paraga manaton kano je manakonga hadi manaton machinga je melaga ma je kano to uzani namjan majani nambasida Elizabeth se gyan mangraga ma je wan thagare mana kano se Elizabeth se jiki bomb shelter gi kano se da chamber se da pusala thamame thamaga mana makeup tholakpasida usiki bomb shelter gi khwai maning thangbasida mai khutse punjalaga kiraga lairamaga husiki bomb shelter se pitrupi eka bedroom ani ni pitrupi baka ida ni foot manga mutanga wangba ka macha ni moina tawre duga toilet su yam pekda saraga aidi duga mai wall nunga se khoi concrete na saraga sound proof ko loi hape husiki mafam je aduna sound proof to hapam ni Elizabeth na kappa khoppa lawba to bujisu amata kana bukta ro yoni hedi yam atuki matek mana husiki madi electrical engineer dugumba construction gumba se yam haibjani Joseph se mana pachana saraga husiki bomb shelter da changbaje haina kumdharaga siri macha pekpa ma kumdhara matungsida moigi kano ga leidoni ko shelf ka myam leidoni shelf se kitang chingtho kan sida thong macha ama yaulem doini thong macha je hangthok akan sida hujiki bedroom se changbaga toilet macha pama leidoni leiraga adagi changraga ka macha pekpa foot manga mutang wang pura lepa bu yadaba room macha ani ma lei aduga hujiki court moi hujiki kano se changbaje kano khatang khak changba yaiba Joseph na mai keypad se khoi electronic keypad ka hapaga mana number tawraga changaga mana mayungi mi jinga je loina mana di dhangka tawa thame di changba yaro ki halaga ne kanamu changba yaro si ai thabak ma tawam ni khotpani adu tawbune da tawbune na mana damaina kanamu changande sumantagi Joseph tang khak changdoi ni mana khak khangin sai keypad kai do aduga mana adumaina kano se Elizabeth se mana huziki mafamda pullaga thamame aduga mana na hangai bomb shelter sari ni na sari dudi madi Elizabeth ki prison oina sari bijani dana masai mana hamba chahi time traunga da chelu budo adugi matungdagi ma se amuk chawra adi amuk chin gradi Elizabeth se chin gitare mana control to bangam hawroi kholoroi haina mana aduki da makta ne mana masai ki bomb shelter sarambadagi mana Elizabeth ki prison oina saraga adu mafamda mana thamba oyam doini aduga for 5 years ko chahi manga amadi mapasin anu tigi nungdang khudingi mai huziki mafam jida bomb shelter mai makhai basement maksida changa ani changaga mai gi supply mai basic supply ha chana ba thakna ba mai washroom gi changna ba pot thadar maga continuously mana rape to doinim san pise
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ for 5 years ꯃꯊꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯆꯍꯤ 5 ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ Elizabeth pregnant ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ pregnant ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯗ ꯀꯞꯄꯒ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯋꯤꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯕꯔꯊꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒ ꯀꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯀꯥꯇꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯀꯛꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯝꯕꯤꯂꯤꯀꯜ ꯀꯣꯔꯗꯇꯣ ꯀꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯒꯨꯗ ꯂꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒ ꯃꯊꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯏꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯟ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ 3 ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ over the year ꯑꯉꯥꯡ 3 ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯒ 1996ꯗ ꯆꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯏꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯇꯣꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯞꯄꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯡꯒ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯖꯥꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨꯅ ꯀꯞꯄꯁꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯔ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯒꯤ Elizabethꯁꯦ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯨꯗ ꯁꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡ ꯁꯤꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯕꯗꯒꯤ Elizabeth ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯞꯆꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ 90sꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯠ 90sꯇ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ 3 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯈꯥꯗꯣ ꯂꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯤ ꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯑꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯈꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈꯤ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯌꯪꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯄꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯨꯟꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ Elizabethꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯅꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯕꯤ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯃꯝꯕꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯕꯤ ꯈꯣꯠꯇꯕꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎ ꯈꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯖꯣꯁꯦꯐꯅ ꯄꯨꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯁꯦꯐꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ Elizabethꯇꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯃꯥ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯌꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯑꯣꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯗꯤ Elizabethꯇꯨꯗ ꯙꯝꯀꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯏꯍꯜꯂꯦꯗꯅ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯏꯍꯟꯕꯁꯤꯗ Elizabethꯀꯤ ꯍꯦꯟꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯃꯥꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯔꯒ Elizabethꯀꯤ ꯍꯦꯟꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯌꯣꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ Elizabethꯇꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯡꯖꯤꯟꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ Elizabethꯀꯤ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯗꯣ ꯌꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯦꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯗꯒꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯁꯨ ꯔꯣꯖꯃꯦꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯑꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯧꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯌꯣꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯌꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯈꯔ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯃꯥꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯀꯜꯇ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯛꯏꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯣꯖꯃꯦꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯦ ꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯦ ꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯖꯣꯁꯦꯐꯁꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯖꯦꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯦ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯗꯣꯏꯅꯦ ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯃꯥꯏ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯪꯁ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯛꯑꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯏꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯊꯑꯣꯏꯅ Elizabethꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ Elizabethꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ
mana khalisina Elizabeth to ga yumba magi basement sidagi ma na thoga mana chakhrazu macha mayam leibanina kanambo no luhung biraroi ma leifam leraroi adudana mai miyumda mu khala aga magi manakta leirani my property oirani magi dum mana punchi chuba magi makuchan leina ba ina mana adumaina angang mayam mana mapaduna Joseph to na pohon bo oi lerame aduga adudo adumaina wari do torokpadagi Joseph se pharaga kano tore pharaga jail da magi case tawbagi hogre aduga mana chahi over chahi kun mana assault tawbase chahi kun mari mana Elizabeth se assault tawba aduga rape tawbase songlep no haidi hai angangi mamang da bok mana mai macha leiba mamang da bok mana ma kano se Elizabeth se rape tawdoine mapasina phattabagi chang atoki amna phattabagi chang sida adumaina rape tawdoine adunga sai Christian do numit 12 gi matungda masi kano la ani gyan la akan sida mana naramisna khoi gi extreme khoi gi vitamin deficiency and the D khoi gi nungsa da thoktrabani na mapunsi gi nungsa da thoktrabani na masai gi nungsa da gi khoina vitamin D phangba phangdrabni na magi extreme deficiency vitamin D gi deficiency oirambadagi naraga dumaina failure oirambadagi doctor na kan mangame mase kallaga masai policing duna chatlaga basement dagi angang ani ma leibudu sungu adu sungu ina kallaga lakpasida khwaidagi atomba ma leramado chahi manga sumale madi amba tholaga police ki gari da phamma lakpasida mapunsi ki amba mapan gi lamje amuk pho mana u phangjadabdo madi adu ujareba Elizabeth na mana mathanda angang jingdo mana poga mana yorok matam sida angang jingdo leirik paba leirik man iba paba tambidoini tamaga mana mapada ga request oraga TV amga radio amga su pi male kano sina Joseph sina ada mana TV ga radio sida haiba singdo mapangi kano jingdo sina mana sida TV da urje sumain tawi khole na macha singdo loi tapun na macha singduna masai thokla ga mapun sigi ahamba madi chahi manga gi manung da mapan kano singdo u bada drisya da u ma de actor amazed oigreba angang do di oiraga mami managa lo long thoga sagi yeng dana khotana upambi ga do sky ga yeng dana uchek pai ba khotpa mayam do angang do yamna aidi yamna mongonda yamna no surprise oiba mama phangba gi madi ngenga wa so angang de hospital la pa do la anga angani ju rena check up tawre hopefully di thankfully moi ani do di kem haidi kaimbo anaba yek pa yawrom dre adu moi no machi manau hanagi mana pugi ba angang ahum do ne adagi huziki angang moi machi manau ahum makha da basement de leramba ahum do moi jing do unite tawraga moi jing do loina ba khoi counseling tawdana therapy tawdana doctors na thambire adu mayam da sigi news si thokla kan da mayam da nga ije Rosemary na karamaina khangdrino haiba si mayam gi loina ma question oi doine ba karamain khangdrino na adagi police na magi further magi investigation to basada Rosemary si masu victim ma oiler me do na maji rule out tawre hadi magi mai maran kem leite masu victim ma oiler me hadi magi sagi nu mai nu pasina Joseph sina lakna ba phu ba sai ba adagi di mapan thon da ba adu ba mayam do da maji ju victim ma ni do na mai nu pa do na hairi kudingi adum yaba aduga Joseph sina matam mayam khoi mana basement sida leibase mas anambana basement da dum magi thawak tawba kainoma saba khotpa dum leibanina mai lamoi gi leiba mai machimnau Elizabeth gi machimnau jingna su adai mama na su man khalli je Elizabeth to haidi kanambu mangonda chingna binga em ta phawdre mana kanambu sangandre do mana just ma de hana dai su gara sa dum thawak tawraga leibanina moi wakhanda adum ma thawak tawri boiningi doga masai Elizabeth to dia dum mayum thado chen grabane na dum lay do kanu do Rosemary do ado yam ngai sizu mai ngasai gi mi magi mayum sida ka mana rent to ni ko over mana 24 years mana Elizabeth ka masanu piga manung mai makha basement makha sida mana prisoner ni thambase sigi hek mathake ka haidare mathake ka je mana rent ta thamdoini thambasida over 100 guests hai tenant aumoi chamuk leirure chamuk leibasa moi haisen no mata makhon amata ta de no mata kano sina Joseph sina khoi gi weird oiba behavior out of character oiba duguma yaw de duga no ta makhon ju ta de moina du hai mayam sing moi du leiba guest sing da loina moina question hang basida khoi gi interview lo basida loina hai rai je amata khang de no ta du maina tong ni ta de khoi just khoi na khang ni haidi masa na pi de smaina kal ta ma yaw bai chen gi ka de ta duga amata khang de hai duga
tenant ama chahi mari le rame mai hui ga ado mai gi hui je khoi ahin ga tawpada khoi chap chap ga hulaga ngangaga mana tu khoi mana moi gi mana ko chap chap ga yungaga ngangaga makha daga saina khotpi moi gi kam nong jidi tawe ado sai leiba tenant na hagol khotlaga yenga kan da di kaim boy leram da ba ado duna mana chahi mari le mini ko chahi mari je mai gi hui je nong dang da na ta tawraga mana kan taw ba hoi koi ngangaga leibi khopi taw je mai wakhanda hui do dum atopa mai mami kai u ba khopa makon atopa tara taw yurangani haina madi adu maina mama moi prisoner oina makada Elizabeth ka moi macha do lei khole de madi sukang khang de na adu maina kanuna sumaya moi gi lei member mai tenant mem na sno hayeba kaya mo kiyam na do gi nupa do na kanu tori nom te yem mana do ki matek mana kanu taw buse haidi kaya tare na sathi be sang je mana mi ga su moi me da guest ka toro mana para thama mineo adana rose mai maranam to oiram dre aina police na ma zero lock to gore aduga huziki machimanau kanu sing to moi je do kanu china moi Australia kanu ki Australia gi authority na government na maming hung do pire identity new identity pire piraga mayam na khangdaba haidi media mayam dagi news mayam dagi ma je lapna lehena ba ina ma moi na huji mafam khangdaba location amada thamgare ado anonymous mi mana hairapada moi singji huji society da phajana kano therapy tawdana khotana counseling tawraga phajana loina phabadagi moi huji normally lei kholena hai joseph se mas ki tang trampan na 2009 da mase life sentence phange di punchi chupagi phadok phange adoga mase jail da leire adoga mase kwai digi nungsi ba nupa oye jail manung da su mai kwai moi kano da world su mase kana munan kwai de nungsi da nupa oye adoga jail da su duna jail da mase no ma general population da thola aga ngatang nungsa yai ba khot bagi thola pasida moi gi dagi prisoner amana mase phu jana phu da maya loi ma te khare mase maya loi te khrak dagi police na city goi moi jail mi jingna city mayam ga pun be yaroi maje isolation je thamaje na maje isolation da thamme aduga kanuma 2023 gi loirak pasida 2023 gi loirak pasida maje mai bail ya doi ni parole phangaga ma mapan haidi society da amu ya kan mingle to ba yani na du maina judge na kano pi gare adu maina sentence to we adu mayam wari je sida loisinjare adu mayam sigumba aina haide mapa moina sumaina abuse to matamda mayam kano to biyo haidi good angang singda good touch lagi bad touch adu tapiyo aduga asmaina anambana abuse to je anak pamina loina abuse to ne angang da molest to ba khotpa nupa haiba leite nupi haiba leite sidi aduna mai angang singjana wanga traba tumin leraba account torpa khoba to bose question hang biyo kholu moi maran sungna na te do haibiyo 89% haidi 89% gi angang je mai gi chahi tara mari surok gi chahi manung sida 89 angang jing je nupa chu nupi su animak se mai gi close oi ba mina anamba sexually abuse to ba sexually molestation to ba khot ba se yamna towe haji even Manipur da su towi ai samak su ai thengna jagre aduga India everywhere in the world ko sigi kano se to base ni angang sing sing protect to biu nangi anak pasing protect to biu aduga angang da yamna khoi gi lamchat nai da ba mi sing se dandi piba asini aigi aina khwaidagi pamjaba haigadi ado mayam aigi wari format se nungaragadi mayamna like to biramu share to biramu subscribe to biramu adu mathangi wari dong thengnarasi ko mayam bye